بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی ji bernameya zimanê me dembaş ji were temaşevanên hêja. Îro jî wanê em e li ser hêmanên hevokê ye. Niha jî em ê vê waneyê bi xêrhatina şagirtê xwe jî bikin û em bihêvîne ku şagirtên me û hûn jî demeke xweş me re derbas bikin. Belê îro jî wanê em e beriya niha me li ser hêmanên hevokê û li ser hevokê mijarek bir lê ew mijar bi rengê xwe sadeyê xwerû bû. Lê îro hinek berferehiyên vê mijarê hene. Em ê wana bi hevdûre niha şîrove bikin. Ji xwe wane rêziman mijara me hevok e hêmanên hevokê. Yani em nakevin rê û rêbazên hevokê çawa ji ber me beriyan habiriye lê hêmanên hevokê. Hevok ji çar hêmanan pêk tê. Du hêman bingehînin, du hêman alîkarin. Her du hêmanên bingehîn ew jî kirde û pêveberin. Bireser û têrker ew hêmanên alîkarin. Kirde û pêveber. Çi rolê dilîzin, çi dikin niha em ê bi hevdûre em ê bixwînin û baş bala xwe bidin êda. Destpêkê di hevokê de du hêmanên bingehîn, kirde, pêvebir û du hêmanên alîkar, bireser û têrker çar birên hevokê hene. Divê em yeko yeko li ser van rawestin. Em destpêkê binivîsin hêmanên hevokê. Di hevokê de du hêmanên bingehîn du hêmanên bingehîn û du hêmanên alîkar hene. Hêmanên bingehîn hêmanên bingehîn çi ne? Me got kirde û pêveber. Hêmanên alîkar yani yên musaid çi ye? Têrker ne û bireser. Destpêkê em ê ji kirde dest pê bikin. Kirde wek pênase rê û rêbazên wê, cihên wê û em bêjin teferruat yan jî riyên wê em ê niha bi hevdûre yeko yeko nas bikin. Kirde karek ji aliyê kesekî kesinan an jî tiştekî tiştinan ve tê kirin ew kes û tişt kirdene. Bo nimûne gava em dibêjin seyran çû malê li vê derê kesa ku wî karî dike seyran e. Lewra jî di vê hevokê de seyran kirde ye. Em pênaseyê binivîsin. Kirde pênase. Karek ji aliyê tiştinan ve tê kirin ew kes û tişt kirdene. Ew kes û tişt kirdene. Baş e? Yani kes yan jî tiştekî ku karekî ve radibe ew kes yan jî ew tişt kirde ye. Kirde ye kirde fail ego bi kar radibe.
دبی کو کس به مروف به دبی کو تشت به وکی ام بیجن دری و بو آلان هات برفین چو ام بیجن دبستان هلوشیا نه هم ناوی کسا و هم جی تشجی دبنه کردن امن ها چند میناکا بدن میناک امن میناک ناش جمع ببن میناک کو کرده تیده هبه هوا که کو کرده تیده هبه از یکی جواره بنویسن و هنجی چند دکاش مره بیجن میناک زینه کفر آوید زینه کفر آوید هوا که کو هن بیجن زینه کفر آوید من سیف خوار هر بجی من سیف خوار لفر تكر دايا من تكر من سيف خوار زينه كفر آوید زينه كي كفر آوید زينه نهاجي امي ده وكان لسر تشتان ببن وكي ما قد دبستان هلوشيا داري وابو باران باري ايه دار شكستن دار شكستن هر بشي جدا بريفان قل چلمسين نها كرده زينه من دار وقل ما قد كرده ام لپيناسه وي بجوگر پيناسم كارك جاليه كسك يانجي كس نانبه يك جمار پر جمار تشتكي تشت نانبه بكرن او كسو تشت كردنه کرده کسی گو بکار را دبی لور کم جاران بجی کرده و شارتیه با آلیکاری جیناف کن کساندنه خواه نشان دده نها وکی وی مینا که امی لور بنویسن بله نها جی جبو وی پیناسه ما هناك ميناك لجور بيناساي دان جوارا كاسي كو بكار كاس انجي تشتي كو بكار رادبي او كاسو تشت كردن نها هناك بندي وي هنا او بندي نويجي دهيلن كو ام راستيجي دناوا زمان وري زمان ده يعني باش بخبده چما جبر زمان وري زمان قال كوراهي وي هنا چقاس ام دكولن ام هنا دبينن جبر وی نهاجی ام هناك تشتان بینن زمان وی راستی بوره چه بونه و درباز جید بین لی ام نزانن چنه نهاجی هگر پرسیوه تنه بین ام هرن بندکی نو جبندین کرده پرسیوه هنه لسروان ام هرن بندکی نو ام بان جیب بین جبر نما پیوستی ام بوان هیا بله نهاجی ام کرده ناسک کم جاران بجی کرده و شرطیه با آلیکاریا جناف کن که ساندنی خو نشان دده بری آوانه ما بری آوی آوانه به چند وانه آن ما جناف کن که سانین خروی توان دیجی برن نهاد ورده اف بند بیجی چه کم جاران بجی کرده و شرطیه به آلیکاریا جناف کن که ساندنی خو نشان دده امی بنویسن و مینا کاجی سر بده چاوا کم جاران کرده و شرطیه کرده و شرطیه با آلیکاریا چه تناس کرن؟ هر بیجی با آلیکاریا با آلیکاریا جناف کن که ساندنه خواه نشان ددن
باشا میناک چاوا هاتو چو ریا خواه بفر نخست هاتو چو ریا خواه بفر نخست دچی کو دچم مالا آب خواه میناک هاتو چو ریا خواه بفر نخست کی کرده و شرطیه کی هاتو چو او هاتو چو ندیاره دچی کو ابش کسی چند رد پرسه کسی دویم هر بجی دچی کو کسی چند بدگرینه کسی یکم دچما مالا آب خواه دچما مالا آب خواه باشا جارنان کم جاران کرده و شرطیه با آلیکاری آجینا کن که ساندنی خواه نیشان ده هاتو چو ریا خواه بفر نخست کی هاتو چو او هاتو چو کسی سیم لی و شرطیه ندیاره دچی کو جی کسی چند پرسه کسی دویم مبچاوان اسکر قرطافایی نه دچما اف ما چیه هر بجی مالا آب خواه ما لفر قرطافا هر بجی قرطافا جناف کا کسانه از یا کسی یک جمار کسی یکم ببورن دچما مالا آب خواه اب نیا قرطافه و اب اوجی نیا قرطافه چما جبر لیکره ده جینه لیکرین ببورن دما بوریا دودار ده نه چویا هاتیه لفر کسی یکم چوما دچما اف جید پیشاروش ده و نیوان ناس بکن هم هرن بندکی نوش کرده دفر ده چه دبیجه دبی کرده هنجاران جی نتنه جبیجه که جراوه که نافدیری حوال ناوی و هکری پیکتین جارنان جی با آلیکاریا جیناف کو رنگ دی رنگره کی کرته هفو که دبی کرده دبیجه افقاس تشتین دو درجی هفدو ام نابیجه تنه تشتی کو ام جی فهم بکن دبیجه جارنان کرده نتنه ناوه کیته وکه کرته هفو که یعنی کرته هفو که ساق دبی کرده میناک برای منی خونده دوه جدبستانی ها کچکا جیر آ چافشی بویا گلا جواتی لاوکه پر خلخلو که جگون ده مده لستنبوله بخوینه برای منی کل آلمانیا دجی ایرو تی گند برای منی کل آلمانیا دجی جبین شش پیوان پیکته لیبلی چیه کرده فاعله کسی کو کار راوی ام ویجی جم خواه بگیرن دبیجه کرده هنجاران نتنه جبیجه که جگلک بیجان پیکته کرده هنک جاران نتنه جبیجه که جگلک بیجیان پیکته چاوا میناک ما گوت برای منی خونده ده جدبستانی هات
برای منی خونده ده ji dibistanê hat. ده ji dibistanê hat. Niha jî em hevokek din bibin. Birayê minî ku li Almanyayê dijî îro tê gund. Ku li Almanyayê dijî îro tê gund. îro tê gund. Hevokekî ku hûn karibin li ser mîna van hevokan bidin me? Kerem ke? Masiyê ku ji avê derketî hîn sağ. Her bijî masiyê ku ji avê derketî hîn sağ e. Baş e? Hevalekî ku min ji mêj ve nedîtibû duh rastî min hat. Kê jî hevokekî wek mîna vê bidê me? Hevok cema nema. Baş e. Heger pirsê we nema bin li ser kirde, em kirde niha dawî dikin. Pirsê we hene? Mamosta. Ha em di hevokaya birayê minî ku li Almanyayê dijî îro tê gund kirda birayê min în birayê minî ku hemû li Almanyayê dijî têrkerim tê de heye nîne. Dixwazim bis kirdarê diyarkirin kîjan ji wayê. Niha kirde bi giştî ev e. Heta Almanyayê. Belê. Dijî li Almanyayê dijî. Birayê minî ku li Almanyayê Almanyayê dijî. Çima? Ji ber li vir. Çi heye? Hem çiyek gihaneka girêkî ne? Çi heye Almanyayê dijî. Li ku de hokera cihe. Erê. Hokerên cihin bana. Birayê minî ku li Almanyayê dijî îro tê gund. Baş e? Evê ha yani li Almanyayê dijî nabe li Almanyayê nabe têrker. Birayê minî ku li Almanyayê dijî îro tê gund. Berê dibe bes niha li vir got bêjî te ka kirde. Kirde bide min. Ev sağ dibe kirde. Çima ji ber ku tilbingeha wê vegerê hem ji gihaneka girekî pêk tê her wiha ji de hokera cih. Birayê minî ku li Almanyayê dijî îro tê gund. Hokera cih. Çima ji ber di vir de ûlo nivîsiye. Çi dibêje? Dibe kirde hin caran jî ne tenê ji bêjeyekê ji ravekên navdêrî, hevalnavî û hokerî pêk tê. Carnan jî bi alîkariya cînav ku rengdêrên girêkî kurtehevokek dibe kirde. Baş e? Ha ji ber cinavka girekî buwa kurtehevok û buwa kirde. Belê. Ev kurtehevok sa bi giştî dibe kirde. Belê niha jî em ê hêmana duyemîniya bingehîn ji hêmanên hevokê pêveber bibin. Pêveber em pênasa wê û hinek tiştên wê ji xwe pêveber ne ewqasî dirêj e û yanî em ê niha hinekî bibin heger kêmasî yanî heger hinek tiştê wê girîng man dema me nema em ê diwaneyê xwe din de bibin. Lê pêveber ew ji yek ji hêmanên hevokê yên bingehîne. Pêveber. Di hevokê de hêmana ku karekî bû yerekê rewşekê radigihîne pêveber e. Di hêmana ku di hevokê de hêmana ku bû yerekê biborin hêmana ku karekî bû yerekê di hevokê de hêmana ku karekî bû yerekê
روشكي رادگهینه کارکی بهنو بویرکی روشکی رادگهینه چیه؟ پیوه بره افقر تفاکه سانه جه پیوه دورت کوی جبو پیوه بره پیوستی به لیکرکه کشاندی هیا پیوه بر دبه کش لیکرکه تنه پیک هاتبه هر وکی دری و بو دسته وی شکستیه میناک چاوا یعنی ده هوا که ده هیمانا کو کارکی بویرکی روشکی رادگهینه پیوه بره ام بیجن دری و بو چه بوش دری؟ باشه؟ کارک کرنه؟ باش دسته ویش کستیه دسته ویش کستیه هونجی هفوکا کی بدن کو پیوه بر هبه کارکی یانجی بویرکی یانجی روشکی رادگهینه باران باری هر بجی جدا پرتوک خواندیه من پرتوک خواندیه هر بجی باشه لور علی مروفکی باشه زیلان گلان دچینه علی مروفکی چاوه علی مروفکی باشه مروفکی چاوه باشه لور چه بویا روشک راگهاندیه یا جی بویرک راگهاندیه لور تکار پیک نهادیه یعنی باشه نلیکره نکاره چیه روشکه یا جی بویرکه یا جی تشتکه راگهاندیه اف پیوه بره و بو شکستیه باش وکی کرده چاو ما گود کرده وک برای منی کج آلمانیای تجی لآلمانیای تجی ایرو تیگوند دیسا جی پیوبر دکاری جپی وکی زیده تر ببی پیوبر چاوا ولات ما بگولن رنگین دخمله بگولن رنگین دخمله اف حمد بیچه دبی پیوبر ام وینا وکی تبینی اکی بنویسه بندکی نویه هنجاران راوک نافداری هنجاران راوک نافدار ببورن نافدار هوال ناف او هوکران دبن چه؟ دبن پیوبر نه؟ ما گفت پیوبر یک جهمانی بنگهین این هاو که میناک ولات ما به گلن رنگین دخمله ولات ما بگلن رنگین دخمله هاوكا كيدن او كري متى من بو او كري متى من بو لفر تبي وبرا بگلن رنگین دخمله چیه؟ روشک راگهاند نه؟ لفر پیوه بره او کره متا من بو دیسا روشک راگهاند لفر پیوه بر وک خبر یاد زمانی یعنی رزمانی عربی ده در زمانی عربی ده خبر هیا نه؟
خبر يعني تشتي قد هفو كده بيكتي يعني ام بيجن دهفو كده آگاهیک هی تشتک هی رادگینا جرا خبر تی گوتن لی زمان کردی ده پیوبر تی گوتن جرا او پیوبر جی دبی کو نه پیوکس هنه بی دبی کو مینا ام بیجن بقول رنگین دخمله کریمت آمن بو جگل پیوان پیک وره دبی جی هند جاران راوک ناو دیر راوک ناو دیر هوال ناو و هوکران دبن پیوبر هوکر و هوال ناو اف جی ام دوانه خواهی پیشیده می وانه جوار دست نشان بید لی جبو کو جوار بخویا کرن پیوبر نه تنیج پیوکه یعنی پیوکی تنی پیک نای گلک جاران دبی کو جگلک پیوان پیک وره حتی وی داره پرسی و هنه پرس هنه تا خواست هفو که کی بیجه نه؟ ای تمام بیجه؟ ولات بخوینه تین آفدان ولات بخوینه تین آفدان بخوینه تین آفدان چه؟ ولات لفر کرده پیوبر کرده پیوبر کرده پیوبر مبریان ها کرده بریه نهاجی پیوبر پرسیوه هنه حتی بر هگر پرسیوه نما بین ام وانه خواب داوید کن پرسیوه هنه ام داوید کن بله تماشاوان هجا نهاجی مگهان داویا وی وانه عمل سر همان هوا که بو لسر کرده و پیوبر بو لی ما پیوبر نگهان دی حتی داوی حتی وانه کدن امی بردامیا پیوبر بدن و هر وها دو همان آلیکار جید ناو دهنه حتی وانه به من ناو خیر خوشیه ده خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی